Florencia, Mariano Marciana Gonzalo, Mercedes Federico, Marcelina Magdalena Cosme, Severina Carmelita Abelardo, Eduardo Magdalena Asuncion, Arnold Dantes, Maria Santos, Florentino Tañedo, Floraditas Ferlerna Pining, Eduardo Magdalena Isabela Abelardo, Maria Asuncion, Rosa Basco, Esteban, Clemente, Leonila, Antonio, Natividad, Yolanda, Edwin, Agnes, Rowena, Ponteno, Maria, Paulita, Roy, Edwin, Jerry, Pinky, Bong, Ricardo, Ildefonso, Francisca Guevara, Higino, Josefa, Dolores, Nicdao, Lamberto, Ana Paras, Mario, Leoncio, Beatriz, Capulong, Irene Valderrama, Douglas, Severina, Marina, Rose, Sosimo, Tomas Jr., Tomas Sr., Milagros, Benjamin, Mauricia, Rodrigo Gregorio, Maika, Maureen, Salome, Jose, Jocelyn, James. Okay. At hanggang maldang kaladwa kim purgatorio. Basan ko no rin eh. Pagmasusyan tayo po ngeni ingkat 33 Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabe tala po karim panalangin tamo at kapasalamatan ding kapag nasan daring makatuki. Kapasalamatan da po ring lectors, commentators, and usherettes ning kakatamong parokya. Kapasalamatan da naman po ni Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Ruby and Baby Manalastas and family, Roland and Beng Poblete and family, Marie Chris Mandap, Christopher Bal family, Arnold Mendoza and family, Manny and Catherine Balagtas and family, Adam Bri Tayag, Jolina Aquino and family, Rosenson and family, Ramon, Darlene, John Raymond, Julia Alonso. Para po king masusi king birthday ng 8th birthday na pong Kisha Kate Manaloto. Para po karing special intentions dari Ernesto and Nena Ong, Rensen J. Ponsalan, Mariel Ann Tubo. Para po king malagwadang kapaldanan di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Julieta Mercado, Corazon Rivera and Judith Co, Margarita Balingit, Marvin de Guzman, Joven Santos, Rosalinda Reyes. Kindet anniversary da po Maria Salud Pagyo, Daniel Bondok, 6th death anniversary ng Jose Tolentino. At para po karing kaladwada ring mayangot tamobye, lalong-lalo na ri Jesus en Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epifania Santiago, Lucila Umlas, Corazon Yanco, Felisa Manalastas, Romeo Cristobal, Natividad and Jesus Flores, Baby Hentoya Hipolito, Tony Gatchalian, Romeo Aquino, Manny Villanueva, Fernando Tulio, at hanggang maldang kaladwa kem purgatorio.
Yabe tala naman po, kim panalangin tamo, in kaladwa ng Dr. Robert Flores at 6 years death anniversary ng Jose Tolentino. Magrasyang abak po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngeni, ing 33 ng Domingo ning karaniwan a panahon. Talakad tamo po at makyabe, kimpamagkanta, kindalit, a pamuklat.
Ganiting misa, yabeta mo naman ang kapasalamatan at kaidwanan ng Monsignor Gregorio Canlas, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Ang timurin ng kapasalamatan at kaidwanan ng Father Melchor Sichon, ang magmasusi king anibersaryo ng kayong ordinasyon ng tingpari. Panalangin tamo naman ng alanganggang kapainawan para king kaladwan ng Most Reverend Oscar Cruz. Anting meto nga pamilya ng Diyos, bitipon tamo, king lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng Ginu, manatiling parati kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan mitipon tamo, ban pagmasusyan tayo, ing 30 at 3 Domingo ning karaniwan na panahon. King katahimikan ganakantalang yan yung pondisyan din kay katamong kasalanan, at manyawad tamong pakalulu at kapatawaran king Ginu. Bata mong maging karapat dapat pagbasusi, karing banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kabatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyailiwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariam, kapilamang Birhen, karing sablang Anghel ang Santo, at kay kayo kabatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, ang ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen. Kaya King Diyos, King kakatas-katasan, kapayapan karing taong kayang kalu.
O Diyos na ipami, kapamilatan ng anak mo, sinabi mo kay kami, in ekesukat mababalisa, dikit tingaldo, o ing oras, amabating niya, ing matuang yado. Uling bukod mong ika, ing makibalo, nung kapinan malyari iti. Ibuklat mo rin batami, karintanda, ning panyatan ng Jesus, at ipalipulot mong akit mineng maglakad, siping mo. Papanatilian kay kapad, ing kapanaligan, at maingat ing lugod mi kaya, at ing masabal mi ing metong at metong. Iti adwan mi, ing kapamilatan ng Kristo, iluni. Amen. Daplok tamo po at magkaroon kinamang Pilipinas. Pamamasa ni Bot, king libro ng Propeta Daniel. Nga nang sinabi ni Anghel, ang makaimanan lino. King panaw na ita, luntoya imigel. Ing mayupayang prinsipe, ing talaingat, karing kabalendo. Kanita ing panawin kaligaligan, impe kamarawak dili, manibat king kamumulan, alintola ring bansa. Potang ing panahon na ito datang na, ding sablang memalan ng kekang bansa, ang makasulat alagyo king libro ng Diyos, miligtas lang. Digdakal karimete na, mielang pasibayo, tamasan na rin mapilan, king biye alananga, at magdusa na rin mapilan, king alanangang kamarinanan. Ding mga biyasang pamuntok, sunlang-ulang maslag, kalupa ni maslag, abalo. At deta namang tinuro ka rin kakalataw, bandapat laking matulit, sunlagla ang piring batuin, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika ingka kong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika kong panaligan. Ika Ginoo ing bukod kong pibadyan, ing tula aka kong pagnasan, karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Eke malyaring kalingwaning Ginoo, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at maugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika kong panaligan. Inya ing puso ko masayaya, at matulaya ing kakong kaladwa, pati pa mi kakatawan ko, panatagya. Emo pain tulot ing miras ko, king karinanding mete, ni emo itulot, king dingke kang kakaluguran, dungdungande, ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika kong panaligan. Ing dalan painturo king be, kako papakit me, siping mo at tulang alang kapante, ing sawop mo magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ika kong panaligan. Pamasangibat, king sulat, karing Ebreo. Ing balang saserdote, udyo tutupad doldo king kasuywan, katungkulan ng gampanan. At ulit-ulit na, itang darawon din sa jamong sakripisyo, ay ebitasang malyaring malako karing kasalanan. Dapot, Kristo mi daw niyang metong sakripisyo para karing kasalanan. Metong sakripisyo, sapat ang gaking kapilanman. Kay ba't linukluk yadanin ng wana ng Diyos, karinyang ni manenaya, ang gangin Diyos, lubos na lang apasuko kaya, ring kayang kasalang. Uliniti, king kapamilataning metong sakripisyo, apakibutana, inggenapan, alang angga, para karing sablang melinis a kasalanan. Inya, kabud ni patawaran na reti, ingayin, makalako king kasalanan, na kailangan pa.
ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tamo po, baan parangalan, ing maya pabalita. Magsadya kayo, manalangin, alam patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap king anak nin tao. Kaluguran kong kapatad, ingginuman at iliya ke kayo. At keka antemorin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalum dumya ingaldo, ipagkait na ning bulan ingkayang sala, at mga nabula ring batuin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Ganitare akit ing anak ning tao. Daratang yabusal ding biga, kitmuan king upaya at kamalan. Itubod na la ring kayang anghel, karing apat ng sulok ning yato, at tipunan dala ring pinili ning Diyos, iba't karing mingat bang wakas ning yato. Pag-aralan yu ing malilyari king dutong higera, kabudsa sa giwala ring sangana, at sisibut na bulong, baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman, kabud, akit yulang malilyari reting bage, baluyo king malapit na ing oras ning anak ning tao. Magmula na ing kayang panyatang. Tandaanan nyo, mapalyari langan deting bage, bayo lang mga mate ring taong mabibiye ngening kasalukuyan. Ing banwa at ing yato lumipas la. Dapot ding amano ko, kapilan man alila. Metong man alang makibalo king panyatang na ningaldo o ing oras ay ta. Ni ring anghel ning banwa, ni ing anak man, ingig pa yamong bukod makibalo. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Lukluk tamo po at makramdam king homilia. Bistaman po eyu ako kutang misan, kayari kong migmisa, ating meto nga matuang lalaking linapit ka na ako. Magdalayang asin, abyas, danum, ampon kandila, at papabendisyon na ka na ako, ing dadala ng asin, abyas, danum, ampon kandila. At ako tangko kaya nung nukari na gamitan, at nung nanunggawa na, king asin, abyas, danum, ampon kandilang, kayang papabendisyon. Pekibat na kanako, malapit ne kanung dalumdum ing yato. Malapit ne kanung magwakas
ing yato, at ing dadala ng asin, abiyas, danum ampong kandila, ila kanong miligtas karela, king makapanenayang kasiran, ampon kapupusan ning yato. Kaluguran kong kapatad, emo siguro misan o may katadwang beses, ing mi balita na, ing mapupusne, ing yato. Datang na at mapalyari na, ing awusan tamong the end of the world. Ewari, inyang bayo ya datang, ing third millennium, inyang 1999. Karakal ameng atakutan. At kabang daratang iya ing year 2000, tasabyanda, mag-reprogram la kano ding computers, madisorient la, kabang mag-adjust la from 1999 to 2000 ing kalendaryo. Uli na nita, eda kanubalo nung nanong tukyanda ding eroplano. Mga nabula kano ding eroplano, uling mag-breakdown la ding computer systems. Maguluya kano ing yato. Mapupusne kano ing yato. At tatandanan ko, kaya lalong kami diapo seto kanita. Abe-abe kami king katedral. Inyang alas 11:30 ding December 31, 1999. Abe-abe kayong mga ding Rosario. Kabang panenayan miya ing pamagumpisana ning year 2000. Ingkutang, milyari ing kasiran akarelang pinridik. Almost 25 years na. Mabiyeta pa. Almost 25 years na ing milabas. At tsuya pa ing yato. Kaluguran kong kapatad, tayo pakintindihan king literal aparalan ing amano na ning Ginoo king ebanghelyo. Nga na, ulitan ke. Pangalabas ning kasakitan daring tao, dalum dumya ingaldo. Ipagkait na ning bulan ing kayang sala, mga nabula ring batuin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Ing Ginoo at ing propeta Daniel, king mumunang pamamasa, gagamit lang metong aparalan ning pamagsalita, king panawuna ning pamanusig, king panawuna ning kaligaligan, king panawun anong nukarin ding talasalpantayang Hudyo, ampon Kristiyano, usigan dala, uli ning karelang kapaniwalan king Diyos. Pasakitan dala. At paniwalan da, king ing kasakitan akarelang araranasan, lalam ding mga yupaya at mga sikan abansa, kalupa na mo ning Roma, asasakop kanita inyang panahon ng Jesus, at kayari ng mete at sinubling mebye, datanging panahon, magwakas at mga nabula, mibagsakla, deting mayupayang bansa. At king karelang pamagwakas, miwakasan mo naman ing karelang matsura at makataong paralan ning pamamahala. Miwakasan ing pamagsamantala, ing pamanabuso, ing pamanalipit, karing tao. At kanitaya datang ing anak ning tao, bang italakad ne ing metong abayong kayarian, anong nukarin ding tao, respetuan dala, anting tao, anong nukarin ing dignidad at ing dangalaning tao, igalang iya at protektahan niya. At kanita maging payapa la ring tao, maging masagana ing karelang biye, at minawalangan ding sabla. King katataulian,
ing magari, ing magluwid, iyapin, ing kaburyana ning Diyos. Oyan ing buri dang sabiyan, ding matalimhagang amano, adim damtamo, king ebanghelyo, at king mumunang pamamasa. Ang tira mong paganakakekatamo, ing nanumang asahan tamo, kalupa na ning sala, at pali, ababiye ning saslagayaldo, ing sala apag kalub, ning bulan, libutad ning benging maralumdum, ing kaayusan at legwan, ababiye na ring batuin, mawalangan yan. Potang may wala na, ing sadyata mong asahan, at sa sandalan king biye, kanita man datang ing anak ning tao. Daratang yabusal ding biga, at king mitmungupaya at kamalan. Nga nawari ning Ginoo, mawalangan ing ega na ganang sa sandalan mo king biye. Ing kekang kayamanan, ding kekang pera, ing kekang impluensya, ing kekang upaya, ing mabanglumong lagyo, mawalangan yan. Pati na ding kekang kakaluguran, datang ingaldo, lakwanda ka. Pati na ding kaalyado mo king politika, potang lawus na ka, potang ena ka masikan, potang alang-alana ka, dakalareng political butterflies, lumipat lamo king aliwang partido, at alana ka. Dengke kang fans, followers, manakit lang mas masanting, mas malago, mas biyasa, mas charismatic, batingan da ka naman. Ing mabanglumong lagyo, metong mong pamagkamali, masira na nga ning ega na gana. Ding perang tinipon mo, mamisan lamo king ekspertong scammer. Sagulila mo, potang atsuna ka king ICU. Ingkutang, potang mewala nangan ing sabla, ake katamong asahan at panaligan. Nino at nano talaga ing manatili. Nino at nano talaga ing kaya katamong asahan. Sasabihan din kaya katang pamamasa, ing Diyos iyang manatili, ing Diyos iyang manyadsad kaya katamo. Ing apong Ginoo nakatamoy tabili, bistaman madalas tayang tatabili. Inya nga na kaya katamo, ing tauling dake ng ebanghelyo. Ing banwa at ing yato lumipas la, dapot ing amano ko manatili kapilanman. Ing amano ko ela lumipas. Antina mo ang paganaka kaya katamo ni ngapong Ginoo. King katatawulian, king kapupusan, ako ing kekayong ayasahan. Nung ayasahan niyo ko ang gaking kapupusan, ala kong sukat pitakutan. Talakay tamo po. Ipasyag tamo yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, pang mayupayan toto, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo, nak ng bugtong ang ginuta mo, pengagli king upayan ng banal na Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut. Tinipaya karingmete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananin Diyos sigpang mayupayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan ng mangketi, ban mo kung karing babye ampon menga mate.
Sasalpantaya ko kin banalay Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak ding santo, kin pangapatawad daring kasalanan, kin pangasublirang niye ding bete, at kin biye alanangga. Amen. Kapatad, manalangin tamong mitmong kapanayan at kapanaligan king ginuning biye at lugod. Uling panaya nakatamu king kapupusaning dalaning biye at nga tamong sumabi. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Ulitan tayo po. Ginoo, bustan men sunlag imbayo mong aldo. King Santa Iglesia, asasalangsangan ding panlalawe ning yato. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. King yato, ami papako king krus, kapamilataning keyalan hostisya at ning gera. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing kalulong mi sa sakitan, kindanop at takot. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing babanding mayayaos midake karingaliwa. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Karing pakamalantang mayango na biye, ating kasalpantayanan da, makikilalaya king lagyo mo. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Kaya katamo at karing sablang bititipon king lagyo mo. Gino bustan meng sunlag ing bayo mong aldo. King katahimikan mi papanalangin tamong eni para karing kay katamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo yung kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan, din kay katamong lectors, ampon commentators, antimurin, din kay katamong greeters and collectors, king parokya, at tanggapan na sa aning Ginu, ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Roland at Beng Poblete, Marie Chris Mandap, ing pamilyang Cristobal, Arnold Mendoza, Manny at Catherine Balagtas, Adam Bray Tayag, Jolina Aquino, Rose Henson, Ramon, Darlene, John Raymond, at Julia Alonzo, kambeding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman, ing kapasalamatan at kaidwanan ng Keisha Kate Manaloto, antimuri ni Monsenyor Gregorio Callas, at i Rafael Velasco, amag masusi king aldodang kebaitan. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng Philip Miguel Velasco, at gawa na sanang ligtas at payapa ing pamaglakbe ng Grisel Sanchez. Ipagkalub na sa ing masipit ng kaidwanan di Ernesto at Nenaong, Rinzen J. Punsalan, Mariel Ann Tubo, at ipanalangin tamo naman ing lubos a kapaldanan para karing hanggang kapadadtang masakit, lalong-lalo na para kari Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Deirit, Julieta Mercado, Corazon Rivera, Judith Co, Margarita Balingit, Marvin De Mesa, Joven Santos, at i Rosalinda Reyes, antimurin i Renato Etok Lobo. Yulino sa naging kairianang maligaya, ding hanggang kapadadtamong mayamong nabiye, lalong-lalo na ding kaladwadi, Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Lucila Umlas, Corazon Yango, Felisa Manalastas, Romeo Cristobal, Natividad at Jesus Flores, Baby Hentolia Hipolito, Tony Gatchalian, Romeo Aquino, Fernando Tulio, Manny Villanueva, Dr. Robert Flores, Maria Salud Pagio, Daniel Bondok, Jose Tolentino, king kanam ng banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, imos Reverend Oscar Cruz, ding maldang kaladwo. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwana ng Father Melchor Sichon,
amagmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon anting pari. Ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, pustan maigsunlag, imbayo mong aldo, ngeni po adwan tamoy sarili tang kapagnasan. O Ginoo, panaligan da ka, saupan mo kayong magsadyang mitmong kapanayan king ganap ng panyatang busalmi ning ginuming Heso Kristo. Amen. Luklok tamo po para kimpa magsadya karingain.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoy, tindawang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, dati sanang ayn yayampang mi, pasulungan da ing lugod mi keka at idalara kami king biye alang angga. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kekayo, At keka antimurin, yatnayo ring pusuyo, makayat na no king Gino. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamong. Iti karapat dapat at matulid. Tunep ing karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamailasa, mi kabuske king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alang angga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, makiagum kami kabang daralit da ingalanganggang kapuryan keka at ngaming masayang kakanta. Tunay kapin banaloik pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana dating ayon kingaslag ding espiritu mo, ban para ke kami maliari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at pinumkokan iti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ambibubu para kekay wat para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin igaganakan mo pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, ining tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayo pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kaya be ng San Jose, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alang angga. King kapupusan, ingig pa, yamong kaya katamong ayasahan. Kaya abe-abe tamong yaning manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos. Manalangin tamong eni para king tunay at manatiling kapayapan, kapayapan lalong-lalo na, pilatan ding bansang Migikero. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kanakong kapayapan, yang babye ko kekayo. Emo sa babalikdan, ding kekaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanana, ning kekang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati ke kayo. At keka antimurin. Ipakita ang eni ing mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan ke kayungan po, peace be with Kapayapan you. po kayo sabla. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ng iyato, mapalad na ring mayawos pagisulo king apuna ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayop na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Kaya katang pong second collection, para yung Bible at Apostolate. Dapat pong salamat. Manalangin ka. Oy pa, sumulong kesa at ilugod, kapamilatan ng Eucharistiyang tigmasosyan ni, anting kapigaganakan, kang Kristo Jesus sa ginumi, ngeni, manggaman ni alam angko. Amen. Tuglo ko kong pasibayo para kami nakabalik. Madakal pong salamat na rin Bindugyo at Kabaldug ng second collection bilang sa utang ni Bible Apostolate ni Mabilog Santa Iglesia de Pilipinas, lalo-lalo ng pagkakataon ng Archdiocese. Ngayon pong darat na Sabado, November 23, ang tingmento ng Bikaryato ni San Juan Maria Vianney, pagkulusyan tayo po yung Vicarial Celebration bilang parangal ng Kristo ang Ari. Iti po maganap itang alas 8 na ning abak ng darat na Sabado, yung isambana ng St. Joseph the Worker Paris, yung Kabalantian Bacolor. Agad at pinagpong tumago ng bibilog ng Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, ng EDA ng ENDC, ang pong ANF, ng bibilog ng Ministry on Service, ang pong ng Mialiwang Religious Organizations, ang kabilang ng Ministry on Service, lalo-lalo ng Ladies of Charity, ang pong CWN. O asahan niyo po yung kayong pamanagon, tamang Kabalantian ng Sabado, alas 8 na po rin apat. Yung kakatamang parokya, kalumpa na po ni Kagawan Tamo, kaya nagkakalan po din ang Duwang Aldo bilang Days of Charity in Huwebes Santo at kapag masosyan king Kristong Ari. Sana parangalantayan ng Kristong Ari, kaya kaba na nito paruwing po, kaya ng November 24, kapamilatan dareting suggested corporal words of mercy, tumalo ka rin masakit o makatuwa, o kaya tumalo kung meron mapakakalulong, pamilya. At panimunan na katang po, di kaya katang Paris Pastoral Council, at di kaya katang o ordinators. Sana po, parangalan tayo Kristong Ari, kapamilatana, ng malasakit tamang masabal, kari miyembro di kaya katang komunidad, lalo-lalo na din masakit, makatuwa, at pakakalulo. At kung meron na kayo makyagin ng launching ng Pangmasusi, yung kanatamang 40th founding anniversary at yung meron mga parokya, temang apat at puso. Aldo Domingo, 5:30 na po nigat kanakong ketiting Pisamban. Makanyan mo naman po at intamo pong Paris Advent Recollection ng December 7, Aldo Sabado, alas 9 na po ning habak. Kukumbiran na kayo pong tumagon kaniti. At intamo pong anam seminarista king Archdiocese, miordinan diakono ng December 12, 2024, Aldo Huwebes, alas 9 ning habak, king Main Chapel, ning Mother of Good Counsel Seminary. Already po ding kandidato, alos megapostolate la po keti. Seminarista Kenneth De Leon Basilio, Seminarista Harold Guevara Garcia, Brother Kenneth po, tawi Mawake, Resettlement, Mabalacat, Brother Harold po, tawi Salapungan, Candaba, Seminarista Janlu Alan Milar Nukum, tawi po San Simon, Seminarista Clark Lois Garcia Kibuloy, Santa Catalina, Lubao, Seminarista Christian Care Gaza Taliorin, tawi San Antonio, Florida Blanca, ang po ni Seminarista John Henry Sarmiento Yutuk, tawi po Santo Tomas, Lubao. Nung kakilala yula at ating kayong balong sumbagal king karelang pangaordin anting diakono, agad yo pong i-report o ipabalo kanako o kaya king opisina ng Arsobispo
king Chancery. Ipanalangin tala po dating kandidato king pangadyakono, asumuyo king kakatamong archidioceses. Dakal pong dakal salamat. Talakan tamo pong ngeni para king tauling bendisyon. Ingginong manatili ke kayo. At keka antemorin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat, King Diyos.